sé aiche gai fóg a hawn agus ha mi ceintol go bí cúid agusise dul amach a récin cleasan-teine a nó cast. Agus ma ha, seo mar a suragúibh se pein a chuma sàbhailte. Ha cleasan-teine go ma bria 8 súringaibh a bhí chote rí 7°C leis sin dean ceintol gre ina bhoch a ha déalaige gló. She's fata a bheis a bhana spócht far a bhid na cleasan-teine iad an cúr. Gúd a gad a ggóil an tuamh ceir nuair a hadir an losaigh, agus ha cútramach a bhí amach as an rád go níos nach tach ar seo. Ma hawe clachach lanjeragan no sparklers dean ceintol go bhfuil mít ag an orst. Ha lanjeragan uabhas ó héin che, agus gredach tú u héin a losgach mú a chéid an clachach go sàbhailte. Cúm pele uisce fasc iad a live idicos go bí éigean am, chuideach dean cínteach a go gurú sparklers a héad a ggóil as an na nuisce neo an na ganeach or bead hast che. Ha cleasan-teine danan a cur an neagal Beagan, leis sin dean ceintol gan chaimí petichen sàbhailte is staid an haich.